Te hawai dei ba kanika MP election te kai ka pagkakwa man ong kalong ba iladap ya pelong mentani kanika meeting bat ta kanika agenda hi kapang pelong bagin le kumno na menta kanika MP election kapanwan mga way po nong suksong udan nakahak ban jet te ngaru kanito ipi ngala chu ka decision junga mentan kalong ba ngilay-ray lang berkhoit ba nganum interfere ban ong legit chano kalau kajing start jong kinong jong ba kinong kursan ya ka ba siya ba kinlet lada kisngo ba kidi banlet chu praru kasyong ka kajing start ki nadon ki ba kat bangyo sngo mani kami tang artli ba ka majority ba mi kalong either diulgo siya ka BPP lani sa Congress. Marki ini ki ong ba katakan ka boys jong nakinit ki sominit. Namarkani kalong ba ki iba lani le chikiwi ki party ru kumot habakado at the end of the day ki ong ba ki babun pa ba ki ong ba kinse sunrop bat ka BJP. Tienre tong Congress bat BPP kini sini iba kini ki medan benta bat ke BJP. Tengam tip adian ngam tip ya kata. Te ngan ong ayu nagalang junga tengah si ong iki le ka barat kam. Tangkawai kalong ba nga ong iki nai le tap NPP. Subada dan pension ni kata. Mde bang persya ke NPP, ngam dan persya chi minister, ngam dan persya yeno. Hare halor ki issues kan keren. Balapi ki bunong patay ko buat pinum klan nga sa pidon ka clipping ya pi hakapor ka ba ka jela bro kawai ngiyaki na manta ka Citizenship Amendment Act CAA mo ya ka ba uchi minister jongi rengkat bat ka knhun jong u kilarai ban persya ya kan ka CAA henry ha ka sgi ka ba yang po parliament ka NPP MP na po tura ka agata sagba kayang ban support ya kani ka CA persya ya ka rai ki jong pa jong ri ka bagi samla ki sang balang la don ki ji ki la don ki ji thang kali ka don ki ji ya ki ka basir kai te ngaso ban ong ba ngam persya ya ka kandidat ngam persya ya ge berkot nre nga su persya nga syukran halor ki issues ki bade namta ka jabare te haba upai pa lang ukhi balai pat pihak badale kumtu. Tementala da ki yo biang so we MP in the po Shillong seat that means ngila poi ke jige abakraw. Nomor menta ka BJP kan implement ba ya ka CA ka ba pilai ka ba wa mecha ula dep announce. Kin implement ya ka UCC. Kin implement po Assam. Hapo Assam menta msha syo ba banilap ki Balang Kristan. Ki Balang Kristan menta kila sa akta baban ka healing service kabalong kata ka jingelap ban penkia igi bapang bisitom lang baka jinget ke ba kidon kala penting balakang taka tikini ki jinget ki bangi kendo tinganom keno tip kata kada ke start lagi don po ka majority la kawan ke NDA ngi mlalai tenrei ngide ban peni ya ka nongrim le jong ba ngimde ban ong ban tiang kedu kata la dagalong tengah jela batang arngot ki MP ru ngidon kam ki nongilam ki batof ki ban kren ya ke jisha nam to pai ba ulung a pai ba ulung a pelan lah kulumar mentan jet ino mi khamat ya no le amno tinggal nga syukran ta kata kadon ar benta ka sudon bok ba kata ka parti ka bangidon ka TMC kam 41 kam hadu menta ka pat clear whether kandon ka alliance na but kandon po ka India alliance tidak kadon nang ni kamot ka TMC bag ka Congress ki don lang po ka India Alliance tanda mata kadon lang ka jong ki pa dia right niru kamdon su kapor tin simbala ya ailat how pa ba mata pa ba jongi mata ule chiklang joki unit sub unit kisnong panetu pa ba iba sound im khang ba phinyele ban thap ino retang ko kalor halor ki issue ngala kren tang ya hakabadei bar ka NPP ngamri bang persya ka NPP
Hindi ngam don ji persya ya ka re persya ke ideology ke kom tekam ha ka ba ya ki usama CA tu pon re MP juga NPP kem salia banyang apa parlimen ban ong kersan ya ke CA ke ba lam do Narendra Modi. Untuk je persya ke BJP ke bakadan ke majoriti te kala Henry di mo pigi di ban pen ya ke ba pi persya ke ba upai ba laki ke tu tengah kwa ban ong tita tingin sendengi kendo biang bat kani long te meeting iba kendiat iba ngi kwa ai ban pen ki pa iba namar ba amde bangai le mga ka pertai menta ba plikra di beriu jungi beduk sudah ita